Gatho cia mwanya muno kuma mwena waku studio ngakwamukira na njira ntheru muno ni thini wa thoko ya mitumba ire thini wa tauni ya Embu, na thoko ino ni gatagati ka thoko iri kurugina mihango mingi ya wa muthenya thini wa tauni ino ya Embu, na tore wise biashara ino ya mitumba kana ya nguo ni andikite andu engi muno na guku kaunti ya Embu andu ngi igire kana andu makiria mangiri igire makorome thini wa biashara ni gugwiciriria uvoso wa muthenya na wa muthenya mirongo ya andu narageria gutonyera thini wa biashara no nikuvota kwi yandika no ati kuna rio guo mama maraumira waria bururi ongetheretwe ni maruruma kwambatira kwa ngarama ya muturire. Ngarama ya kwambatira kwa muturire iravutia tia biashara ino ya nguo na makiria biashara ya mitumba andu ane marendia riera ria biashara ribiana te kuyona ringi ni maravata kuona aguri watoria monaga na vumbire niko marongerereka niko maranyiva na ringi kana biashara cio ni ravata kuona mieke ya gukura niguo kugia anja ya serious ni kurongeraniria na avuri biashara ya tombirite na marito maku ningwenda ukuviriria ukinatuika wakoria kamera ringi umwa biashara kana mieke ya biashara kavindali gaka kwimwevia natia urorite kamera niko kujitira pai marito ambita gwa gaturi ni muvuri wa biashara thini wa tauni no ya Embu thoko na wira thiete nthi muno tene ni twendagia no matuku mama no we nukanyo mucie utae mwendiwa nae kindu gutuma utoro utuika wa kurituva muno mwenari wetu. Gatho cia mwanya na muno gurongeraniria na wingi na urene chairman wa ndoya avuri biashara ya mutumba tomberite na marito maku ringi ni kuvingarite kana ni kuvingukite. Thank you muno Dennis. Ni chairman wa thoko ya Mtumba na thoko ya Mtumba ithiete nthi pio wanandu wengi muno niko maravinga nondu wa gutura mbeca mundu no urauka guku akavingura wira kiroko agakinya kivaya tai mwendio kendo ukona riu andu ukona amwe ni avinguira amwe ona aria mangikorwa makienda kwambia biashara ya Mtumba ni alemene guka ni tondu wa uria economy ithiete nthi na nituria thirikari igerie muno tafadhali uria engeroria maundu ma biashara ni tondu andu wetu ni mara wanaumia sana. Gatho muno twambiririe na marito maku no kinatuika wakururia kamera ungenda thirikari ya county na thirikari ya ira nene itwike gwikate niguo kuvuthia rira ria biashara kwi mwene wenyu. Wa mbere mbetagwa Michael Njere Unyaga kana J ni mwekari wa guko Embu sector ya kwendia nguo kwaria oma thoko rino ne momekaru miaka mingi no uria kwari mbere maundu ru ni mathiire nthi pio biashara ikegwa nthi pio tuyonu andu engi nginya makiambiriria makaremo makenuka riu ni utorauria thirikari atiriri kana kwi undu engi tuvingurira ituvingurire biashara icoketa tene tondu uria kuri riu wana nginyagia aria maikuo marakorwo mabana tandu matayakenu ithithi na stress nyingi koguo thirikari eroria mwena ucio emenyo ria biashara ingevota gucoka ta tene nwega muno kuringana na miario ya avuri biashara acioni ati kavindari gaka thini wa thoko ino ya mitumba ya tauni ya Embu ni kwa biashara kana mieke ya biashara gukura ni vingarite kana na njira nguvi riera ria biashara ritiravua mwena riwana kuona maroria thirikari itwike akoria mandu maore mangevota gwikurukia riera ria biashara niguo mavote kuona umithio kumana na biashara ino dina undu wengi wa kuga ni tauni ya Embu na njokirie mwaro kwe studio ni beta Dennis Fundi.